Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, menu kita nih guys hari ini ada pecak ikan guys. Pecak ikan nih guys. Wow, mantap. Ada lalapannya juga ya. Lalapannya juga guys. Singkong. Singkongnya mantap nih guys. Oke guys, sebelum kita makan kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke guys, kita cobain dulu guys. Itu belum. Wow, limonya nih guys. Wow. Mantap guys. Ini udah mantap nih guys. Ngiler nih guys. Pas guys. Cahat guys. Mantap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan semuanya.
bumbunya. Kalanya udah duluan coba. Oke guys, Jangan lupa lupa like, Like, comment, comment, and and subscribe subscribe. ya.